Chalawan 19 Januari tarik Khatri jadi apa? Karigau sur okata durgotna dan menla huyan babun asok kan tahkana nongkana gotna hoina arona gotna re mete boro boyha uni ha goj tala jiruna nata Sunil Marma itu mene mete abo santal hor ha accident te jiruna nua ko gotna sanwa nyel kate adi bapna le bujhe da ale do Assam Santali Sahitya Sabha da ar ona le ale gori na le emda ona le buge kabi se nungkana da bang huyu jiruna mente ale le menda ado in disam hor ini oktare Assam Santali Sahitya Sabha ren president lekatain nehor bon kana jemon Abu talare okata suluk sepuluk mena ona do jemon alor pulo ar ona do jemon tiri juge bi tahan ada suluk bang tahan kan abu lahanti ha bang huyan ar niye oktare badail kate Karigau chetan se oka ko tola mena ona do adam ko do relief camp mena ko ado ona relief camp jemon sera oda khon apnar oda te ko ruwe hijo ar gidre ko padhao kan unko jemon asubida da ala ar eken inne mutu bang Kokradar area tine boyha misra santal kum na ko unko jemon suluk arnerete subida tahan lagi subida ko nyamede ini asok kana Assam sarkar nuara usit todonto hatawa ar usit todonto hatawa kata okoy ko serigi dosi kana ko okoy ko dosi ko rawa sarkar ain lekate unko to jeman lek lekate unko to sejai ko nyam ar onkate jeman joto hor talare sulu hoyo ale aso sulu jemon joto tendire hoyo taban nenagin galmara mujarar mana johar